lebyi I vuhaxi bya mahungu ya SABC hi mihashela thwi kusuka eStudio 12 Auckland Park eJoni. Hi sungula hi tinhlokomhaka. The suspects opened fire on the officers, who returned fire before the suspects fled. 11 wa vanhu va dlawile eka madzolonga ya mintlawa a Western Cape. President Cyril Ramaphosa u kombele swirho swa Pan African Parliament ku kanela hi xiphiqo xa vahlampfa eka tikonkulu. Kasi eka mitlangu Banyana va lava ntsena ku hlula eka ntlangu wa vona na Tanzania eka mphikizano wa WAFCON namuntlha. Vaka hina I ntsako ku tlhela hi hlangana nakambe eka mahungu ya Xitsonga eka SABC2 na le ka channel ya mahungu ya le High eka DTT. Vito ra mina ni Khazamula Ngobeni Riperile. 11 wa vanhu va baleseriwe va lova matolo na hi matakuxa namuntlha eka madzolonga ya mintlawa a Western Cape. Minhlaselo leyi yi humelele eGugulethu, Manenberg na Khaya Mnandi. Kusukela emasunguleni ya lembe leri ku tlula gidi wa vanhu va baleseriwe va lova eka xifundzankulu lexiya eka minhlaselo ya mintlawa na vugevenga. Maphorisa tsutsumile eka xivandla xa mhangu endzhaku ka swiviko swo ku twala xibalesa. Loko va fika va hlanganisiwe hi vaehleketeriwa lava va hlomile lava nga sungula ku balesela. The suspects opened fire on the officers, who returned fire before the suspects fled. Detectives from the Provincial Serious and Violent Crime Unit are leading the investigation, while crime scene experts work through the night gathering evidence. A 9mm firearm was recovered at one of the scenes and will undergo forensic examination. Maphorisa yambirhi ni vaaki vambirhi va tsutsumisiwe exibedhlele endzhaku ku vaviseka. eGugulethu vanhu va 5 va nga exikarhi ka malembe ya 19 na 23 va baleseriwe va lova. Ku ya hi vulavuri bya maphorisa ku vikiwa ku vavanuna vambirhi lava va hlomile va nghene endlwini va koxa leswaku ku humesiwa xibalesa endzhaku ka sweswo va sungule ku balesela. Vanhu vambirhi va lovile kasi ku tlhele ku vaviseka mukhegula eka mhangu leyi ehleketeriwaka va yi fambelana ni vugevenga bya mintlawa. Va nhlangano wa the Cape Crimes Crisis Coalition va ri va simeke pfhumba ro pfuna maphorisa ku antswisa vuhlayiseki bya vaaki. Ku fikela sweswi ko va xitichi xa maphorisa xa le Manenberg ntsena xi nga va na nhlengeletano na nhlangano lowu. Members of the community with the police and saying, yes, there is a safety plan in Manenberg, but is it working? Why is it not working? Which are the areas that we can sit together and work out something? And I feel positive about that. But we need it in at least 25 other stations for commissioners also to step up and give us a sense that they are serious about this process. Akusikhomuwa munhu. Khotonkulu ya Joni yi boheke ku hundzisela emahlweni ntshamo wo lulamisela ku tengiwa ka nandzu wa ku dlawa ka Warwick Stock loyi a tivekaka hi vito ra DJ Waras. Khoto yi teke xiboho xexo endzhaku loko un'wana wa vahehliwa Victor Majola a byele khoto leswaku u kayivela hi mali ya ku hakela magqweta. Majola u kombele khoto leswaku yi n'wi nyika xinkarhana xa ku a burisana ni magqweta yakwe ku lulamisa xiphiqo lexi. Majola ni muaki wa Mozambique Armando Phakula va hehliwa hi ku dlaya DJ Waras edorobeni ra Joni N'wanxemu. In this matter, the court notes that a meeting will be held between accused number 2's legal representatives and the state with regard to finalising issues relating to the docket. The meeting will take place this Wednesday, as informed, that is the 29th of July 2026. The matter then is postponed to the 19th of August 2026. In the event that Mr. du Plessis, counsel for accused number 2, is still on record, it is envisaged that a pre-trial will take place on that date. Both accused are to remain in custody.
ku tengiwa ka nandzu wo ringeta ku dlaya lowu katsaka Vusimuzi Cat Matlala ni vahehliwa van'wana va mune lava katsaka ni nghamu yakwe Tsakani swi sungule nakambe ekhotonkulu ya Joni. Namuntlha muhehliwa Musa Kekana u ale ku va khoto yi amukela vumbhoni lebyi katsaka swibalesa xikan'we ni movha lowu nga tirhisiwa hi nkarhi wa mhangu tanihi vumbhoni. Kekana u nantswa tilo leswaku hi yena a chayela movha lowu nga kuma hi maphorisa loko a khomiwa. Swibalesa leswi nga kumiwa hi swona ngaku swibalesa leswi nga kumiwa emavokweni ya Kekana ku vikiwa leswaku hi swona swi khumbekaka eka mhangu ya ku ringeta ku dlaya n'wamathekisi Josi Vanyoni, Tebogo Thobejane ni muhumelerisi wa vuyimbeleri. Kekana u kombele khoto ku bakanyela etlhelo vumbhoni lebyi a boxa leswaku maphorisa a va ri hava mfanelo yo n'wi khoma ni vumbhoni lebyi va nga na byona va byi kume hi ndlela leyi nga fanelangiki. One of its tenants, who was the owner of a white Hyundai i20 motor vehicle by the name of Gift Boniface Ngondo, arrived with a white Hyundai at number 34 5th Avenue Q. He saw the arrival of that white Hyundai through the windows of his house. He was residing in the main house. He and Mr. Tau got into the vehicle, the Mercedes Viano, reversed out of the premises. He was the driver of the vehicle, the Viano, and drove to a friend's house in 8th Avenue Q, where he and Mr. Tau was ultimately arrested by the police. Khale ka nhloko ya IDEC Andrea Johnson a nga va a tshike ntirho kambe swi tikomba ka ha ri na swo tala a faneleke ku swi hlamula mayelana ni matekelo ya swiboho swa vuchuchisi hi nkarhi lowu a ri murhangeri wa IDEC. Ni hambileswi a nga tshika ntirho a swi n'wi ponisanga ku konanisiwa namuntlha eka khomixini ya madlanga. Johnson u ye emahlweni a vutisiwa hi swiboho swa vuchuchisi leswi kanakanisaka leswi tekiweke hi nkarhi lowu a ri murhangeri. Swiboho swa kona swi katsa ku va mulavisisi wa IDEC Dylan Perumal a koxe leswaku Fadil Adams a mangala nandzu eka IDEC. Johnson u tlhele a konanisiwa hi ku va Perumal a pfule milandzu leyi pfumalaka vumbhoni byo tiya. Khomixini yi tlhele yi vilerisa hi ku va Perumal a lavisise ni milandzu yin'wana leyi nga riki kona eka xitatimende xo mangala nandzu hi Adams. Leswi endle leswaku khomixini yi vutisa ku xana milandzu leyi nga khoto hi leyi nga mangala hi Adams kumbe hi leyi nga khandziwa hi Perumal ke. Khomixini yi tlhele yi tlanga ni nkandziyiso wa timbhoni leti kanetaka vulavisisi bya Perumal. My question to you was, what would your advice to the commissioners be as regards how they view this Section 28 summons in circumstances where all the documents that you have listed, we have just discussed, do not factually or legally support this Section 28? What would your advice to them be? Then the investigation is problematic. Whatever follows is problematic. And what do you say about its legal validity and everything that arises therefrom? Short of a proper detailed explanation from the investigators, and if an explanation is given and one that is not accepted by the commission, then that investigation falls away. President Cyril Ramaphosa u kombele swirho swa Pan African Parliament ku kanela hi xiphiqo xa vahlampfa eka tikonkulu Afrika. Loko a pfula palamende, President Ramaphosa u kongomise ngopfu marungula ya yena eka mintlhontlho leyi tshikelelaka tikonkulu Afrika. Hi ntolovelo, President tanihi President wa vandla ra ANC a fanele a ri eLituli House a ri karhi a tirha ntirho wakwe eka vandla. Kambe leswi a swi boheka ku yima
leswi a swi rhangiseke emahlweni I ku ya vulavula na varhangeri va matiko ya Afrika eka Pan African Parliament. We welcome the efforts of this Parliament to exercise oversight over the flagship projects of the African Union through its various committees. By bringing various national parliaments together under a single roof, this institution is able to monitor the implementation of policies and programs that are key to Africa's development and integration. Mhaka yin'wanyana ya nkoka I ku cinca ka mbango leswi onhaka swinene eka vutomi bya mani na mani bya ntolovelo ngopfungopfu eka vaaki va Afrika. Ramaphosa u tlhele a sirhelela Afrika-Dzonga tanihi leri lwelaka swinene vutiyimisi bya matiko ya Afrika la nga tiyisa leswaku Afrika-Dzonga ri langute ngopfu eka ku hluvuka ka Afrika. Now, by hosting this Pan-African Parliament and through our humble contribution to African unity, to integration, to peace and security, we affirm our profound conviction that South Africa's future is inseparable from the future of our beloved African continent. U tlhele a kombela leswaku swirho swa Pan African Parliament va languta ku lwa ni mintlhontlho leyi va nga langutana na yona tanihi nyandza yin'we. Mavonele ya Ramaphosa ya amukeriwe swinene hi varhangeri va Parliament leyi. Hi tlhela hi amukelana kambe ka mahungu ya Xitsonga eka SABC2. Swikombelo swa ku tsarisela vana eswikolweni swa Limpopo se swi endliwa hi ndlela ya ximanjemanje leyi vitaniwaka online. Ndzawulo ya dyondzo ya Limpopo yi vula leswaku maendlelo lawa ya ta pfuna ku papalata mitshungu na tilayeni hi minkarhi ya ku sungula ka lembe. Ndzawulo yi hoyozele maendlelo lawa yi vula leswaku ya ta pfuna ku olovisa matsariselo ya vana. Vatirhi va ndzawulo ya dyondzo va pfuna vadyondzi ku tsarisa eka online. Leswi swi durhele ndzawulo 10 wa miliyoni ya tirandi. Vatswari sweswi va sungule ku tsarisa vana eswikolweni hi ku tirhisa ndlela ya muxaka wa online. Vatswari va nga ha fikelela leswi hambi va ri hava tifoni ta manguva lawa. Lava pfumalaka tifoni ta manguva lawa va nga ha fonela eka nambara ya mahala leyi nga ka website ya ndzawulo. Kasi vatswari lava hlanganaka na mintlhontlho ka online va nga ha endzela swikolo swa le kusuhi. Kusukela ku titsarisa ku sungurile ka online ku tlula 6,000 wa swikombelo eka xifundzankulu swi endliwile. Van'wana va endle swikombelo swa vona hi tifoyini. Hambileswi ku nga hava na mintlhontlho laha na lahayani, ndzawulo va vula leswaku va kote ku pfuneta. When we started around 8 o'clock in the morning, the first glitch that we experienced was that the parents that were applying for the grade R, because of the confusion of the years between 6 years and 7 years, when a child is 6, where do they go? Do they go grade R or grade 1? And remember, the grades that you are applying for is grade R, grade 1, and grade 8. So there was a problem, the system not able to pick up that a child after June next year, they will be at an age of going to school. Vatswari va tsundzuxiwa ku nga tirhisi maphepha ya vuxisi. It will be to the disadvantage of the parent. One, if you put in a different address, you are going to get the schools where you don't stay. Remember, we are also going to trace parents by their ID numbers. And you can't bypass the system by a fake, because remember, the authentic documents have got features of the Department of Home Affairs that are acceptable to us as the department when we allow the children. I can clarify the issue of the undocumented learners. In our schools, when you hear us saying we've got undocumented learners, is those ones that walks into the school and they remain undocumented because there is no parent that is accounting for them. Ku tsarisa eka online ku ta gimetiwa hi siku ra 30 n'hweti ya Mhawuri. Vatswari va ta tiva loko ku ri vana va vona va amukeriwile endzhaku ka siku ro hetelela ro pfala. Vaaki va le Dwarsloop eBushbuckridge va koxa ku herisiwa ka swibalo swa ka masipala. Va hehla leswaku kusuka hi malembe ya 2012 masipala u va tshikelela hi swibalo leswi pfumalaka vukorhokeri. Va ri laha sweswi xibalo xi nga fika kona a va nga ha swi koti ku hakela.
Mpingo wa swikweleti swa tihakelo ta masipala a ku ri hungunkulu namuntlha eka masipala wa Bushbuckridge. Vaaki va vula leswaku va kolota masipala magidigidi wa tirhandi kambe va hehla leswaku mitsengo leyi vekiwe hi ku tirhisa mpimo lowu nga kongomangiki. U kuma ku minkarhi ya ku tala a va ta teka ti-readings but u kumeka ku u kuma statement va ku wa kolota. Loko hakela still statement lexi a xi hehli xo ya xi tlakuka. Ku na mhaka leyi va ngo i property rate. Va ku charge ku ya hi yindla we ku yindla we yikulu ku fika kwihi. Se swin'wana leswi endlaka ku ti-bill ti tlakuka. Ha swi vona ku ri vana va hina masipala loko ti-bills letiya ti skyrocketa vana va hina va ta sala va xaniseka va tekeriwa tiyindlu hi ku loko ku fanele tiyindlu ku endliwa na ti-transfer of ownership vanhu va ku tala va byeriwa ku makolota hi kolota mali ya ku yi hindza na value ya tiyindlu ta hina. Se ha swi vona ku ri vana va hina va ta sala va ri swisiwana. Mufambisi wa masipala a ri na nhlengeletano na vaaki naswona nhlengeletano liya a yi tswalanga mihandzu. A swi koteki completely swa ku masipala a nga teka decision ya ku cancela hinkwaswo sweswo because in terms of the Municipal Finance Management Act a wu nge canceli swikweleti u nga si nghena ka process ya ku tirha na swona because lexikulu you must come to a point where you are saying you can prove that swikweleti leswi swi irrecoverable. Vaaki va yise nxaxamelo wa swivilelo swa vona va tlhela va nyika masipala nkombo wa masiku ku angula. Nhlamulo Mabasa, Mahungu SABC, Edward Slope. Vaholi va mudendo lava tirhisaka makariti ya khale swi nga endleka va nga holi mahelo ya n'hweti leyi taka. Va komberiwa ku cinca makariti ya vona hi xihatla ku ya eka layantshwa ya le posweni. Sasa va ri makariti ya khale ya ta herisiwa mahelo ya n'hweti leyi taka leswi nga siyaka vaholi eka xiyimo xo tika swinene. N'hweti leyi nga vekiwa ku ya cinca makhadi ya Sasa ya gold ku ya eka khadi ra ntima ku nga n'hweti leyi taka se hi kwala nyongeni. Vahori va mudende a va ha ri na nkarhi wo tala ku endla tano. To be talking truly and I can't lie, I'm just ignoring. Receive imessage yokuthi ikhadi ngeke lisasebenza and then nonga yikulitshentshe ngeke ukuthi ureceive imali yabantwana. Vanhu va fole tilayini to leha etindhawini to hambana naswona ti nga ha leha ku tlurisa. Post Bank yi tiyisise leswaku ku na mamiliyoni ya vanhu lava nga kota ku cinca makhadi kambe ka ha ri na vo tala lava nga si cincaka. 31st of August is the cutoff. If you do not have your Postbank Black Card by then, you will not be able to have access to your funds. Whilst SASSA will continue to pay you into your account, you do need to have the Black Card to be able to transact. However, we are asking beneficiaries to not wait until then. We are asking them to come now in July and collect their cards before the next August payment run. SASSA yi lemukise leswaku i 19 miliyoni ya vanhu lava dendaka lava nga tirhiseki khadi ra golidi naswona vona a va boheki ku ya cinca. We have improved our systems like the processes which we are engaging now, the reviews where when we see that there's an activity taking place in the account. Loko Post Bank yi karhi yi ku cinca i ku ringeta ku tiyisa vuhlayiseki bya timali hi ku cincela eka khadi leri nga na thekinoloji ya manguva lawa. SASSA na yona yi ri endlelo leri ra vuhlayiseki bya mali ka lava holaka mudende na mfumo ku tiyisisa leswaku mali ya vahakeli va xibalo yi nga weli emavokweni lawa nga fanelangiki. Randi yi tiyelerile loko yi pimanisiwa na timali ta matiko ya misava. Nxavo wa dolara i 16 rand 73 cents, pondo i 22 rand 24 cents, euro i 19 rand 2 cents, kasi pula ya Botswana i 1 rand 15 cents. Minkavelo eka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $4,073 hi ounce, platinum i $1,624 hi ounce, nxavo wa oyili mbisi i $90.20 hi mphongolo. Eka mitlangu, mudzaberi wa Banyana Banyana Desiree Ellis
u tshemba leswaku ntlangu wo sungula wa African Cup of Nations eMorocco a wu nga olovi. Banyana va le ka Group B nakona va ta khwangula mphikizano hi ku tlanga na Tanzania eCasablanca. Banyana va vuyile eMorocco laha va nga wina mphikizano wa AFCON mune wa malembe lama nga hundza, naswona va lava ku wina xidlodlo lexi nakambe. A va hloriwanga hi 2022, va wine mitlangu ya tsevu hinkwayo ka yona, kambe endzhaku ka malembe ya mbirhi va hete ka xiyimo xa vumune, naswona Ellis uri mphikizano wa nan'waka wu ta tika swinene. It just shows how serious everybody's taking this tournament, and now that the tournament is 16, there's no margin for error. You know, in the past you could qualify as the best third place as well. Now just the top 2 qualify. So the first game of the tournament is very, very important to set the tone for the rest of the tournament. Xikokomelonkulu xa Banyana I ku fikelela ku ya eka Women's FIFA World Cup kanharhu hi ku landzelelana. You come to a tournament, you want to do well. Obviously, the first point of call is to qualify for the World Cup. Once you qualify for the World Cup, then you try and take it from there and see how far you can go, because then you're in the semi-finals. But I think we're not looking further than the first game. Obviously, then getting out of the group to qualify for the World Cup, and then we'll take it from there. Mukapiteni wa Banyana Refile Jani uri xipano xi lulamile. We've had a quite number of sessions and we've been preparing very well. Luckily, we've been training early mornings and now we are training late in the evenings, preparing for our match times. So the team is feeling very positive. The mood is very high. Jani wa pfumelelana na mudzaberi wa yena. Everyone wants to go to the World Cup, so it will be one of the most challenging tournaments. It won't be easy to get to the finals or to lift the trophy, and we know what is at stake. Firstly, we want to qualify and go back to the World Cup, and secondly is to lift the trophy. Ntlangu wa vumbirhi wa Afrika-Dzonga wu ta va ehenhleni ka Ivory Coast hi Ravuntlhanu. Va nga se gimeta mitlangu ya mintlawa hi Ravumune na Burkina Faso. Mahungu ya namuntlha ya gimeta kwala, mi nga fambeli kule endzhaku ka mavhengele. Tsietsi Baloyi u yisa emahlweni ni maxelo. Inkomu. Ngowena Kensa kusilwa nkarhi ra haperile a leswaku xiyimo xa maxelo xi tshamisekile ni rhanga madyambu ya namuntlha ku languta maxelo ma kahle loko languta exifundzeninkulu xa Limpopo ku ya xifundzeninkulu xa Northwest Gauteng ku katsa na xifundzeninkulu xa Mpumalanga kasi ku languta xifundzeninkulu xa KwaZulu-Natal ku ta nghenela mpfula ku ya kwale xifundzeninkulu xa Eastern Cape na Western Cape eka madyambu ya namuntlha leswaku siku ra mundzuku zona ri tshamisekile hi raka xifundzeninkulu xa le Eastern Cape na Western kona ku languta timpfula leti nga ta hava ka kona eka siku ra mundzuku kasi ku languta xifundzeninkulu xa Gauteng kona ku ta ve ku ri ni moya ni maxelo ma kahle eka siku ra mundzuku leswaku vavumbi maxelo va hi lemisela leswaku ku ta ve ku ri ni moya loko hi languta elwandle leri nga ri Cape Town eka madyambu ya namuntlha kasi ku languta siku ra mundzuku kona swilemike swi hayisa emahlweni ku ta ve ku ri ni maxelo laha ku nga ta ve ku ri ni mpfula ya matimba loko hi languta xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal ku ya exifundzeninkulu xa le Eastern Cape leswaku maxelo ya swifundzeninkulu ya tshamisekile eka xifundzeninkulu xa Gauteng u nga languta maxelo mo titimela nimixo kambe ku ta va ku fumerile loko languta ndhawu to fana na Pitori ku ya eJoni na Tlenula msona ku ta va ku fumerile eka madyambu ya mundzuku hi languta ku xifundzeninkulu xa le Limpopo xona xi tshamisekile u nga languta maxelo mo kufumela loko languta to Polokwane ku ta va ku fumerile tsana ku ta va ku fumela Thohoyandou Giyani na nga languta maxelo mo kufumela eka siku ra mundzuku leswaku xifundzeninkulu xa Mpumalanga xona xi tshamisekile u nga languta maxelo mo kufumela hi ku famba ka siku sikukuza ku ta va ku fumerile emahlweni ku ta va ku fumerile ka sekunda ya ta va ka 5 ku ya eka 21 languta xifundzeninkulu xa le KwaZulu-Natal u nga languta maxelo mo kufumela eka ndhawu to hambanahambana languta ku nghenela mpfula kambe ku ta va ku humeni dyambu eka tindhawu to hambanahambana ta xifundzeninkulu xa Eastern Cape u nga languta maxelo ma kahle swinene loko languta mletsa ku ta va ku fumerile tata ta va ku fumerile kambe loko ndhawu ta ka kompo kona yi ta va ka 14 ku ya eka 16 languta xifundzeninkulu xa le Western Cape u nga languta maxelo mo kufumela ku ndhawu ta Fredental ku ta va ku fumerile Tlhelo Williams yi ta va ka 9 ku ya eka 19 eka siku ra mundzuku siku languta xifundzeninkulu xa le Northern Cape kona u nga languta maxelo mo kufumela ku ndhawu ta Krooman ku ta va ku fumela Appington ta va ku fumela Springbok yona yi ta va ka 8 ku ya eka 22
languta xifundzankulu xa Free State u nga langutela maxelo mo kufumela loko ri ndota fan welcome ta kufumerile Frankfurt ta va kufumerile Bethlehem ta va ka 4 ku ya eka 21 languta xifundzankulu xa North West yona u nga langutela maxelo mo titimela ni mixo kambe ku ta ku karhi kufumela hi ku famba ka nkarhi Potchefstroom ta va karhi kufumela ni nhlika Rustenburg na ta va karhi kufumela Ozendana na ta va kufumela loko Tosca yona ta va ka 9 ku ya eka 22 la ku ri maxelo mi khomela wona ka madyama namuntlha raperile